Zo inspiration clear tu zong te chi pai le vekule tun tuma chun Stacy Punte ti kan hriatlar naupang te pathian fakla sa zai thin milar em mai a Chanchin kan lotar lang vele don ani Stacy Punte hi ming pum chu Stacy remrot kimi Punte ani a kumsang ni panga March ni som panga khan alo pianga tuna hin kumsom panga na amang vel me kani Stacy pa hi larin moy Punte ani a anu hi pisilal monzuali ani a pianpui unaw pakhat ani a an unaw hi meisia veve ani a ama hi naupang zok ani tuna hian lunglei ram thar venga an ko same kani zai mai ni lo talen sang ani venuala keyboard te ukulele te bass le guitar perte thiam ema tin painting hinuamati bok ani Stacy hian Bible chang du mai pakhat ani a chu Habakuk abung ni chang thumna radio ma se ngakro lo thlen ngaihdan awangin atlai chung lawang tihi ani tuna chon azirna lamtang hantar lang le ta ila kezi chu D&D lungleya kala pol khata tanga por ya thleng chu loitlang English school lungleya kala pol ko tangin PHSS a kala pol ko hi result thatak nein tuna hin pol som azir tandon vel me kani zirna lama po hian athiam thei ema top 10 ani lo pon top 5 te po alangin record thatak takalo nei to thin ani ole tuna chuan Stacy no pisilal monzuali nena kan biang na kilaw ngai thalo kang o hello hello Stacy nim le anu pi monzuali tera i mo patyan zara i manifati anni na wanga ka ba khanilaw khan ati ama hi mitumro ania i in control thei ka ti mai sei tu na changyan ti me yang mo ti nga khasi nga po ji nga thawa ti vote in bugal nga zel yang kha anita in an unaw yanin room ni an khober ni me ya chuan achang le i Bible study hun ken nei ta man ti thave yang ti chu man to sai ne yan so ka chuanin an ti tam ve khop nei tun din manga de chuan sikhar ti vel tele ting vel te hi mom som vel te yan tinga yan ti la ve man thave tera ma se ke ma yang ku va ke ye wang yanin Uvarahi alo se bung veza uza uchi kan soi du ber zo ga tun la ya tle rol te naupang te po sikhar ti te tera i anan ti in ti mo a thin choni in lak chang kan nan mangi moti tur khopin an eina sato ni khat takara tiang vel anan ti mi alo te hi anen ton tlak khomai thalu tu rangotra okay ni chung chu kan va me kya kan in chan compact me mo chalu tu chung ko in nail takle in po taka om ho del thi tetluka o manom thleinem tara apa te hin sei ta ve lo in veng chaula lo in kol tharawa ente de du ni chu alo om lu tu ka ole ni ole Stacy kumlimi le kanilai tangin zai lama hu hang lo nei chan der to ama mai ni lawan chung ko apon zai mi tak takan tam a zai hi anin thla chona ni te po ti la kan soi sual tam view lowang chu music video puitlin ero chu ala siam lova amai ro chu lyrics video le arem chan da dang anga han sut chop te chu ane venual to ani thla te po lo phu venual to paru ko tanga pasari ve lo phu to in ala phu te ro chu aron la sa chuak tam view lo ani tin Stacy te hian in lungleya hian recording studio changlung takan neya melody recording studio ti ani chu ani pon chho tangkai in tundin mun aron thlen the nan atangkai pui ani Stacy hi naupang fel takani nule pa thu awai ni tin atlem bera voiruk tal chong chaina hun amang thina pathian biak le fakte pathian soimoi te hi anuam ti zong takani ni kumkum sang ni som pakua tangkhan Instagram a khoi chan ve YouTube te ashranin channel te ani ve to a channel chuan ama zaina video te post in
te chang chuan a side income tur poisa engemaw zat alo la lut ve to bawk ani ole khati zong kha Stacy Chanchin kan lo soile kan lo tar lan thei chu ni tamai sela Stacy hi naupang ema Paul som azir ve don or chawani a kumlama ni se kumsom panga tling ve chawani a anau pan zia ngai to hian tundin munaron thleng thei hi afakomit ain ton klak em ani kan fa te zingah po eti nga naupang an lo emo tin ain tu te zingah pon amarul pui kan lo ani chuan anu le pa za em na te pathian da poimo tlat na te le talent don chu khovel la sakna ni lovin pathian fakle choi moina na amang tlat te hi ain ton klak em ani ti shithar le ang o Christa zo